Tekereza umushinga w'amadolari y'Amerika asaga miliyoni 760. Umushinga munini wakabayeho amashanyarazi n'urumuri abaturage basaga miliyoni 30 mu bihugu bitatu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Amafaranga yamaze kuboneka, inzobere ku rwego rw'isi zirahari, abaterankunga n'ibihangange ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ibishoboka byose ngo uyu mushinga w'impamo. Ariko se byagenda bite igihugu kimwe kubera ishyari rya politike n'intambara zidashira gisemo gufunga amarembo kigahitamo gushyira abaturage bacyo n'abakarere mu mwijima w'icuraburindi? Uyu munsi tugiye kureba uburyo umushinga w'amateka wa Ruzizi ya gatatu wahinduye isura. Tugiye kureba uburyo politike ya Kinshasa yatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisanga yasigaye inyuma nk'indorerezi, mu gihe u Rwanda n'u Burundi bifashijwe na Washington byafashe icyemezo ntakuka cyo gukomeza uyu mushinga biyemeje kwigizayo Kongo. Nihe mpamvu yatumye Kinshasa yitambika uyu mushinga? Ese ubundi Amerika yinjiye ite muri uyu mukino wo guha Kongo igihano cyo gusigara inyuma mu iterambere ry'akarere? Ikaze mu isesengura ryacu ry'uyu munsi. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo, reka tubanze dusobanure icyo umushinga wa Ruzizi ya gatatu ari cyo. Uyu si umushinga usanzwe, inkingi ya mwamba mu iterambere ry'akarere k'ibiyaga bigari. Uru ni urugomero rw'amashanyarazi rugomba kubakwa mu mugezi wa Ruzizi. Uyu akaba ari umugezi ugabanya ibihugu bitatu: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Uyu mushinga wari witezweho gutanga amashanyarazi angana na megawate 206. Ku bantu badasobanukiwe neza iby'ingufu, izi megawate zirahagije kugira ngo zicane imijyi minini, zihumurira inganda, amavuriro, amashuri ndetse n'ingo z'abaturage basaga miliyoni 30 bari mu bwigunge bw'umwijima. Gira ngaho hantu murahumva neza. Ibi ntabwo ari inzozi gusa, kuko ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga ryari ryahawe itsinda rikomeye ku rwego rw'isi ririmo ikigo cy'abafaransa cya Total Energy gifatanyije n'ikigo cya Aga Khan cyitwa AKFED, Aga Khan Fund for Economic Development. Ibi bigo byihuje bikora ikigo cyiswe Ruzizi ya gatatu Energy Limited. Ntabwo ari ibyo gusa, uyu mushinga wari washyigikiwe n'amabanki akomeye cyane ku isi: Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD, Banki y'Isi World Bank, Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari BEI, ndetse n'ibigo by'iterambere by'Ubudage KfW cyangwa KfW bitewe n'uko wabisoma, n'iby'Ubufaransa AFD. Muri make amafaranga yari ahari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri gahunda yazo yo gukikira ukwihuza kw'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, no kuvuga regional integration muri Great Lakes region, zashyize uyu mushinga ku isonga ry'ibintu bigomba kwihutishwa. Byose byari bimeze neza, nta kintu na kimwe cyaburaga kugira ngo imashini zitangire zicukure. Ikibazo cyabaye kimwe gusa: Kinshasa. Kuva hagati mu mwaka wa 2025 uyu mushinga w'amateka watangiye gukweduka. Ikinyabiziga cy'iterambere cyari kigeze ahazamuka, ariko gihagarikwa na feri zikomeye zaturutse mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa niyo nyirabayazana y'uku kudindira. Kubera iki? Kuko igihe kirekire Kinshasa yanze gutanga icyangombwa cyangwa uburenganzira bwa nyuma bwari bukenewe kugira ngo imirimo itangire ku mugaragaro. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo cy'ingutu. Ubutegetsi bwa Kongo bwashyize icyo twakwita nka politike ya byose cyangwa ntacyo. Mu magambo yumvikana, Kinshasa yabwiye abaterankunga n'abaturanyi bayiti nta ntambwe n'imwe izaterwa kuri uyu mushinga w'ingufu mu gihe uzaba uhuriweho n'u Rwanda, mu gihe umutwe wa M23 utarasubira inyuma ngo uve mu burasirazuba bwa Kongo burundu. Nta bufatanye bw'akarere tuzakora mu gihe igisirikare cyacu kitarigarura ubutaka bwose. Mubyumve neza, iki ni igisabwa cya politike n'igisirikare cyazanywe mu mushinga w'amashanyarazi n'ubukungu. Nta wundi muntu n'umwe mu baterankunga cyangwa mu bihugu by'akarere washyigikiye iyi myumvire. Abashoramari bakomeye bo bavuga ururimi rw'imibare n'iterambere. Kuri bo, kureka abaturage miliyoni 30 mu mwijima kubera ikibazo cy'inyeshyamba n'imipaka byari nko kwiyahura mu by'ubukungu ndetse no guhana abaturage badafite aho bahuriye n'ibibazo bya politike. Ariko Kinshasa yakomeje kwinangira, ifata
urugomero rwa Ruzizi ya gatatu nk'igikoresho cyo gushyira igitutu ku bihugu by'abaturanyi cyane cyane u Rwanda. Aka gahimano karakomeje kugeza mu kwezi kwa Werurwe k'uyu mwaka wa 2026. Hano rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu kibazo zifite inkoni mu ntoki. Washington yabonye ko umushinga yashyizemo imbaraga nka moteri y'amahoro n'iterambere rishingiye ku kwihuza kw'akarere iri kugenda no kuvuga umushinga uri kugenda uba imfabusa kubera imyitwarire ya Kinshasa. Muri uku kwezi kwa Werurwe 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatumije cyangwa zasabye ku mugaragaro ibihugu byose uko ari bitatu, u Rwanda, Kongo n'u Burundi, gufata icyemezo cyihuse cyo gukomeza umushinga kugira ngo imashini y'iterambere ive mu gihirahiro. Iki cyari igitutu gikomeye cyane cya diplomasi. Amerika ntiyari ikigiye kibaba kuko yari yabonye ko politiki ya Kinshasa idafite ishingiro mu rwego rw'ishoramari ry'akarere. Ibi byatumye habaho ishusho nshya mu karere. Icyemezo cyagombaga gufatwa cyari hitamo riri hagati yo gukomeza gutegereza Kinshasa cyangwa gukomeza umushinga ikigizwayo. Kuva muri Gicurasi 2026 igisubizo cyarabonetse kandi n'igisubizo cyatunguye benshi ariko cyari gikenewe. Ruzizi ya gatatu yongeye kubyuka ariko ifite impinduka nini cyane y'amateka. Umushinga ugiye gukomeza nta Kinshasa irimo. Yego mwabyumvise neza, u Rwanda n'u Burundi bifashijwe n'abaterankunga bakuru byafashe icyemezo cyo gusiga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma. Isura y'umushinga yarahinduye kugira ngo imirimo ijyanye n'uru rugomero ishyirwe mu bikorwa idashingiye ku cyangombwa cyangwa ukwemeranya na Kinshasa. Ese birakorwa bite muri iki gihe tugezemo? Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari BEI yahise yemeza ko igiye gutanga inkunga zayo nk'uko byari biteganyijwe. Ku rundi ruhande, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gutera inkunga ishoramari mu mahanga DFC US International Development Finance Corporation kiri mu biganiro bya nyuma byo gutanga inyongera y'amafaranga kugira ngo kizibe icyuho cyose cyashoboraga kubaho. Gahunda ihari ubu nuko mu mpera z'uku kwezi k'Ukuboza 2026 ishakishwa n'iyemezwa ry'ingengo y'imari yose rizaba ryarangiye ntakuka. Imirimo minini y'ubwubatsi yo iteganyijwe gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha 2027. Uku ni ukuri gushaririye kuri bamwe ariko kuryoheye iterambere. Reka dukore isesengura ryimbitse kuri iyi nkuru. Ukuri kuri aha ngaha kugaragara nko ku manywa y'ihangu. Mu gihe abaturanyi bayo mu karere, abafatanyabikorwa mu by'imari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze amanywa n'ijoro kugira ngo baheshe urumuri abaturage miliyoni 30. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo gushyira inyungu zayo za gisirikare no gushaka kwigaragaza imbere y'abaturage bayo mbere y'iterambere rusange. Ibi byavuyemo iki? Byavuyemo ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifashe icyemezo cyuzuyemo ibyago byinshi bya politiki n'ubukungu. Yafashe icyemezo cyo kwigira umushyitsi cyangwa se indorerezi imbere y'iterambere no kwihuta kw'akarere. Uku kwihuza regional integration kuri kubakubu nta Kongo irimo kandi byerekana ko umuvuduko w'akarere k'ibiyaga bigari utazongera gukomwa mu nkokora n'amagambo ya Kinshasa. Igikomeye kuruta byose, ubutumwa bwa Washington bwari ntakuka kandi ntasubirwamo. Ubutumwa buravuga buti ejo hazaza hingufu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, ntihazijyana rimwe hagirwa ingwate n'amananiza, imikino ya politiki ndetse no kwitambikwa ku butegetsi bwa Kinshasa. Kuri iyi nshuro iterambere ryatsinze politiki y'umwiryane. U Rwanda n'u Burundi bigiye kungukira muri uyu mushinga ugamije kuzamura ubukungu mu gihe Kinshasa izabirebera inyuma y'urukuta rwayo rw'umwijima yiyubakiye. Wowe urabibona ute? Ese ubona iki cyemezo cyo kwigizayo Kongo mu mushinga wa Ruzizi ya gatatu aricyo gisubizo nyacyo mu gukemura ibibazo by'iterambere bidindizwa na politike yo mu karere k'ibiyaga bigari? Ese ubona Kinshasa izisubiraho cyangwa izakomeza inzira y'akato yihaye? Tanga igitekerezo cyawe ahabugenewe aho hasi muri comment section. Ntibagire gukora like, ntibagire gukora subscribe. Niba ukunda isesengura ryacu ricukumbuye ku makuru ya geopolitike y'akarere, urakoze cyane kubana natwe. Turagukunda.